Ina galing yang ki siswa unit nisni da penman yang kecing yelang. Ya perlu jumpa dengan benda kan kecing kod jusubah kamtam kan gua ini po sorjwai ya tak nika jap hawa ro sorjwai. Nih kan nika jingdap yang kan nika jap po yang sorjwai. Untuk do yang kinong chong po yang sorjwai dan di kinong chong yam. Jadi kita man go yang borok lang. Di balik ketika man ke luti ko ilai bani mid steps ni mungkin ang kendong le kimada MKM ki happy ulai lengba yang ni ka jwai sini nu githau le te kamte ina kali yang ki isu ikwa igabi wa ko sarkar to MKM to utho ko kilat luti amun penwiar le ni pungkhoj na ketika chap ko hiti po sor jwai to une itiki chap kamte kamtam le kini ki nong wan yau lani ki kena skor ki walai kelas itu Thomas John untuk dia uyo ki kiler ki urin ki smajing tung to MKM ki uyo ki diga kiler ko khoj ko subah te kerpat jor ye ko sarkar usnya ba go u tho kilat buti kam go jok ko kat ni ko kaman ule kenang wa ulaj kini ki jabok jaban umi lani berpathar wingi nang wa MKM to le gitu ke juko kat ni nau yo lang ke jingkhoj yo ro lang te gawi le ihi na gele ko sen imem kwa i wa yek ni ke chat ko yalap election ni ga lani u wanra ke pat ba wa lada nga de pikir chan bi nga ini tai nga ugi ben wer ni ke chat le i na gele ko sen im kwa i gate i kwa i wa rengkat ki pat ba rengkat begini ki nang yalam yang ke distrik ku ya krek lang kan untuk dia do ya kedau keti ivi kenam wa ya uji na i u wanra ya kejing khoj suba kam ki kisna mudadab hapok ni ke sorjwai